Question number 13. Explain how the body maintains blood glucose level after a meal and during fasting. So, let's discuss the way how our body balance the sugar level of the blood after a meal and during fasting. በነገራችን ላይ after a meal ማለት ምግብ ከተመገብን በኋላ የሰውነታችን የስኳር መጠን ከፍ ይላል፣ የደማችን የስኳር መጠን ከፍ ይላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ፖታቶ ወይ ደግሞ ድንች በሚበላበት ጊዜ ፖታቶ ውስጥ ስታርች የሚባል ሹገር አለ። The sugar, a kind of carbohydrate which is located inside the potato, is said to be starch. So potato is starch-rich food. ስለዚህ ፖታቶ ውስጥ ስታርች የሚባል ሹገር አለ። በነገራችን ላይ ስታርች is a type of polysaccharide. polysaccharide stable form of sugar. ስለዚህ ፖሊሳካራይዶች ደግሞ ዳይሬክትሊ ሰውነታችን መጠቀም ስለማይችል ይህንን ስታርች ወደ ሲምፕለስት ፎርም ወደ ሞኖሳካራይድ መቀየር አለበት ማለት by the process of digestion. ስለዚህ through digestion the starch is converted into maltose by salivary amylase enzyme and maltose is converted into glucose. The monosaccharide, the simplest form of starch is said to be glucose by maltase enzyme. ስለዚህ glucose, the end product of starch, the simplest form of starch, ይህን glucose directly ወደ blood stream absorbed ይሆናል። That's why በዚህ መልክ after a meal የሰውነታችን የስኳር መጠን ከፍ ይላል። During this time ፓንክሪያስ የሚባለው ግላንድ ወይ ደግሞ ኦርጋን ኢንሱሊን ሆርሞን ፕሮዲውስ ያደርጋል። So insulin hormone will be produced after a meal. Insulin hormone will be produced by the pancreas of our body. This insulin hormone is very important to increase the outflow of sugar from blood to body cells. ስለዚህ ይህን ኢንሱሊን ሆርሞን ምንድን ነው የሚያደርገው? ደማችን ውስጥ ያለው ግሉኮዝ የሚባለው ሹገር ወደ እያንዳንዱ የሰውነታችን ሴል አውትፍሎው እንዲገባና ሴሎቻችን ጥቅም ላይ እንዲያውሉት ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ጥቅም ላይ ከዋለ በኋላ ኤክሰስ የሆነ ከመጠን በላይ ለሰውነታችን ከሚያስፈልገው በላይ ግሉኮዝ ካለ ይህንን ግሉኮዝ ዳይሬክትሊ ወደ ግላይኮጅን የሚባሉ ፖሊሳካራይድ ይቀየርና ሊቨር ውስጥ ስቶርድ ይሆናል። That's why insulin is very important to decrease the sugar level of our blood by converting glucose into glycogen. So after a meal, insulin hormone will be produced to decrease the sugar level of the blood by converting it to glycogen. Good. How about during fasting? During fasting, ወደ ውስጥ የምናስገባው ኤክስተርናል ስቲሙሌቲንግ ፋክተር ነው። ስለዚህ የደማችን የስኳር መጠን ዝቅ ይላል ማለት ነው። በጾም ጊዜ ጾም በሚሆንበት ጊዜ በምንጾምበት ታይም ላይ ወደ ውስጥ የምናስገባው ተጨማሪ ስኳር ስለሌለ የደማችን የስኳር መጠን ዲክሪዝድ ይሆናል። During this time, the antagonistic hormone of insulin, glucagon hormone, will be produced. Glucagon hormone produced ከሆነ በኋላ ምንድን ነው mainly specifically happening? This glucagon hormone increase the sugar level of our blood by converting glycogen into glucose. ስለዚህ ያ ቅድም ስቶር ይሆናል ያለውን ግላይኮጂን ወደ ግሉኮዝ ይመልሰውና ወደ ብለድ ስትሪም በማስገባት የደማችንን የስኳር መጠን ከፍ እንዲል ያደርጋል።
So insulin and glucagon, these are the two antagonistic hormones produced by the pancreas to regulate the sugar level of our blood. So don't forget that after a meal, insulin hormone will be produced to decrease the sugar level of our blood, whereas during fasting, the glucagon hormone is produced to convert glycogen into glucose and balance the sugar level of the blood. So insulin and glucagon are the antagonistic hormones produced by the pancreas to regulate, to balance the sugar level of your body, your blood. Good.